o te o whalofa ma whātaro whatu. Ma ua lunga le ainga le tua i le nei fui tai au fau, ia tai au mātango fie, to e mori manuia mai ai le ali lo to soifua, ia whape foi mona mātou wola, ia tātou te ave le vi inga o le wha manu ma le whanetanga, sula ai lo nā lofa ma lo nā ngare le, wa o ia lava wafu ai, o na wha upopo ina pe aso le lei o le o langa, ia lo mai ia, la amti ria fui ia fo le tātou por kalama, e le nei tai au le talo, nganga pa iae, fio mai ai o mātou loto wha manu. I e wha pa ia ma wha manuia e le nei fo i por kalama. Na mātou mawhatanga e wha moe lava ia te oe i lau wha unga e le lingi mai e mau ai le poto le ata mai o le malama lama ma le wha uta uta. Te inane le malosi ma le malosi e mau ai a i mātou ma le mana e wha tino ai o mātou ti ute mo mātou mātou wala au wha mola ngang pa ina. So ina i mātou le toto le tamai mamoi. Kuina mai lau angelu. So lo wapi le mene. Ia, wha manu ia foi. Ia fai ona lava mai mātou te mafu te le rei tai ao. Ma ia whai uina lava le rei mawhtanga i le manuia ma le fia fia. Fo iei le vi inga ia te oelo mātou wa li Iesu. O e ala to ele mātou te tā. Amen. Praise the Lord. Ia. Langi la le tātou pese lea, pese fai mai, o le fianga lue mo le ri, mantua foi le tala le perfecta o Isaia, fai mai tala Isaia, ona o wha longo i lea li si ufa fonga o le ri i mai le langi, o wha pea mai. Oi ea o te awina atu, oi fo ea lu atu mo i mātou, ona o tali atu lea, o ha ule nei, awina atu a, ia le pese la le na, to usua i nei tai au ia falongo longo atu ua fesili mai Yesu o ai ua fianga lue tali mai a soto ua matua le fato anga o ai e tali mai ina faia le o te alua tua a se mea ele mawhaia o na ulia o rupo a wale tofi alava lue inu mama ia alofa ilo uso le ualata lata mai ia ngalue mata toso na ile mea e malaya a fai e tele mawhaia sa launga o na fai e ngatu sa malapa na maungai ia e tautala tu bea i le maliu o Yesu ta
ngalo tatu. Amen. Amen. Praise the Lord. Ia ole wala au. O lo tu pea le nā wala au ia so uma ma teimi uma. Mo oe mau, mo whea lea te iai le nei vai tau. Ia po lea fo i le tūlanga wo o iai la o nanga. E le ngata o le wala au mo i la tou. O la ua umana tape na ina. Ia onga tu spa ia, ma o onga wha missionare. Ia mai se foi so stasi lava po whea lea te iai. Ia mai se wha pia tatou oa. O le vanga iai. A leo po kau iei le anga wha vai vai. Wha malosia te oe. Pe o le maua le perfecta o Isaia. O hau le nei. A wina atua. Wha longo lo i le leo. Ma le si ufufonga o le li. Tu lo lunga matati. Aua le vava ai. I au tafa i le tamau a inga. Po lea. Pau ale me ia ready lo loto. Make yourself available. And call upon God. To lead you and guide you. O fea lava. E wala au le li ia te oe. Ia e alu ma le ustai, e alu ma le ngā wai, e alu ma le loto fia fia, e whaila na ngā ruanga. Amen? Ia, ia le tua. O le, nei tae au ia, ona nafi sa whaasoa i se, sa sifo ia mau tāua, o se lui tāu whai mai. Aua le lafo ina, le mele o le whautauta. Wae, e moni lava po le ale maa losi, o e le ata mai whalera Rolani le. A le isi whautauta. E uanga pa ka ua le rua. Pa pena fo le tamau hainga. O la le tele o lo tamau hainga. A le isi whautauta. E ua ina fofo e kua le oa ma le lei ma le manuia sai atu. E uanga makua i liu palapala ni wefuwefu me pa pena fo ilo malos. Pa la alfa mai e ai ka mo e le luas furu maila pe koris furu maila e ke kingi mai le kai kai e vai vai ai ale so faututa e fai fai ya mai ale le lo maros eme e tar si ala so ne ti foi le na fa so i lo fina ngalo mo lo roto e le ngata ona na fi ha le so ia malau au nanga i so se vanga but for this morning ora nei tai au pia fa so ala ya te o e mai le tu si ale ne mia lo na tau pe lua al fai po sfur mal fitu la mo wai se fa maru si au mo o mo tatou a fonga mai le la fai tau tua i le ngal sa mo ne mia on tau pe lua al fai po sfur mal fitu pero on fai tau on o fai atu i le ya te ilato o to si le fia le malaya wa ya te tatou o fa tafu na ina Jerusalem ona pui wa susunu ina i le afi. O maia, ina tātou whaia le pāo Jerusalem. Aua ne whaalu mai na pēa i tātou. Amen. O maia, ina tātou whaia le pāo Jerusalem. Aua ne whaalu mai na pēa i tātou. Ia, e fia whaitau ina whaile ngana Peritania. I le version, le New International Version, Nehemiah chapter 2 verse 17 says, Then I said to them, You see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, and let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Come, and let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Amen. Now, two Lord from Malosi Motato, the Nita Alpha Pair, recognize people's influence on vision. Recognize people's influence on vision. E vai foi fa pele ngana samo. Ia tanga ile le tangata lo a faina o lato loto i lauto fa mamao. Amen. O le tala lea masalo wa maninu foi mamala malama i eita tau to tele. O le toi ati a eina o le pāo Jerusalema. E pe ona tuina atu ai e le tua le tō wha mamao i to tono le loto o le tamale o Nehemia. O lana au auna o Nehemia.
a o nga lue ne mia i tono le moto o le tupu o Persia le tamaloa tau ta ua le o arta sesa o ina sa nga lue ai ne mia e te i me ane o atu le tala i ta linga o ne mia o solo le pā o whaatafuna ina o matua wha le tonu lava le nu o na nofo le o le tangata i lalo fe me ua tangi ua whaanoa noa lo na loto fe me ua waaia le tupu ua sui winga o lana au auna pana me siri rei o le tupu ar taimi lea ua mata na ngai o iai lea nganga o le tua e fe furi sai whaala au mawhai tono le loto o ne mia ia le mere o tupu mai na tupu ane ai le loto o ne mia ua na fia alu lo ai whaile ngā ruanga e ko kele isi ka ngaka sa i tānga i kongo o le ai po le atunu ule o Persia i ngā waiteni anga pau ale o tangata na iala ngona ina ne mia o le mafu anga le na watu ai ma moli le na tausanga i le tupu e wha mata e ma whai o na alofangia o ia ai release mai o ia alu ia wha pupu ngā tala na release le tupu ma ave iei maripui ngā tupu tu ina uma iei ma mea ma whaira whaatino oila ngā ruanga o le ua mana o iei ne mia o le winga la o le mau le neitai au you know we need other people if we are going to be successful in life we were not created to fulfill our vision alone o le mea o tu e le tua i o tātou loto wa au mai sao ia te oe e le mawhainga e whakaungu inga ngā o oe e ke mga o mia iska ngaka si whafonga la i tala ne mia whai mai ne mia o maia i nā tātou whaia o le vision ai ko kongo longa loko ai le whaingonga i a whaia ko kasi ai ngau kau ngu mai i le ai i sala elu ma i Jerusalem o na ia wala auale o isi tangata e o mai e fesoasoani ia te ia o le tāua le o le mea o lo iloa e le mawhai o na e kupe o le maunga e le mawhai nga e pei o le makangi angi a le makangi ia ngā o ia e vai le maunga e kukua le maunga e le wharango lango le maunga i sisi e whapena uma le lo tātou wola whalea nganga ai mai se so i fuanga nei tātou e le ai se mea o le lalo langi ni e mawhai nga e whaia ko kasia kusalava po oe o le spai po oe o le kangaka ua o pei o le maunga lo makaukia e whai kaupiri yonga lo ka mau ainga o iai e le whai anga whai ko kasi se mea langa whai ke mga o mia le fōma e ke mga o mia le kangaka le whai whako anga e ke mga o mia le kangaka le e amwhea e wakua le whalawa e wakua le whai e wakua le kaabu o le kalo o mea umale o langa ngi a kongu pe whainga ngofu mo kuskusi au o mea nga oe ma te le whainga e ola nga oe o lo wola ma lo malos e whaalango lango o isi kangaka a wha pe whaiso ko rua e whaalango lango a le hero ko rua ke le ola ma morka maloa langa e ke le me murfia kama matu a le hero whinge le ola ma pe ngā fwe le whangau e ke mga o mia lo ko rua ke mga o mia lo whangau ke mga o mia ka ngaka uma vai foi o ai le fina ngalo pa i o le tatu wali fa me ina uma no fofo ina mea uma le rolangi le nale le sila le tu o mangia ai te mea ne o toe ni liu le sila fanga le tu le situ o na fai mai le o lana upu i le ngana peretani it is not good for the man to be alone amen no winga o fe nga ke alu ia ilo ele e ke le ma fai nga e fai ko ka sia nga o se mea ia ka fo ie fai ala nga ia pichingisi e alu nga ia rana nga ia me ai le ma fai la nga e ku nga ku le lau papa i e ko ku moro uru ka ofi ai mo lima ai fa felang ku e ke mga bia le ska you need someone ele nga ka se ka ko kasi ko lua ko koru ko fa o nga mafai ai lea o nga o whakingo inga me uma e o ape o ko o finga ngalo le tu it is not good for a man to be alone
Whapenga la le mea lenga rua kuile ia ne mia. O watu ne mia ma le vision o le vision nga au mai le tuolo no lotu. Ai le mawhainga ia whaia nga o ia. O nga ia ile nga laku rea share iska ngaka. O nga afia ile o loko iska ngaka. O nga maila ia, maila ngala. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem. Ma nga ia i o le kalanga e wha umai wha. Aua ne wha aluma ina pea i tātou. And we will no longer be in disgrace. Kasi voi le mea le o nga umi o nga wha aluma inga ia se nguu, se wha alapu pokonga, even se ka le sia. Po se aku ngu. Langa e mangaku ka ngaka laka i kai. Nga o ia whaianga umanga me uma. Whaianga kongu. Whaianga kāinga le piango. Whaianga launga. Whaianga kalo. Whaianga alu e whai mea uma. O nga sawa ile ua vai wa le la vā wa ki ngā inga. O ngā makalenga sai. Nui ngā lupu sai wa. Wa pei wa whiau longa marosi. Why? Because he thinks he can do it by himself. Ai le ia le whapea ngā le whi ngaro le tu. O le aka mā ngai ai le si mea lea e manga kua. Le soto ngā e pia le soto e sfurfiku. Ia, sa. E soto e sfurfitu whai upo e valu. O sfurko. Kai miranga mai ei mose ma le whangaunga isala elu mai kupitu. Ai whasala vei loa le nguule o Amareka. Ia ona whaidea i o le atua i amos. O e kaunga Amareka. O le winga la o le kala i le manga ia o le aka o le meana. Mose ngai lunga le maunga. Uro ma a rona, kofu la uri inga male ku o lima o Mose. Awa aru la o lima o Mose o whaia inga na kaua. Ai a o runga, o maro na kaua. O lea la ua vai ngere ko inga ua mafa o lima. O ufia, ia wakuro la o ringa a makure a rasa a whaisko inga i lunga. Ia kofu la o male piko e si ilunga lima. Ia awa ngai whaia inga i salaera. Aoi lai kau o Yosua mara au kau. Vai ese ka haka lai kau, ese ka haka ia e ngofo nunga, ese ka haka lai sien. Teamwork. Teamwork. Esa oare kala a represkengi Amerika, vonga leo John F. Kennedy. United we stand and divided we fall. O le vision la, ave le tua ya Nehemia. Ai le i whaia ko kasia Nehemia le rebuilding. Le koe whauinga o le pā. O influence e iska ngaka i langa vision. O ngā mai rola i a help out. O mai so songi me le maa. We need people to make it in life. Ka ko ke mga umnia iska ngaka. Ale o louto lua, o lau whanau, o uso, o tua ngane, po o tua whawhine, o le kālesia. Let's come together. Let's unite and work together, support each other. Whaile meo le intercession. O mai ngā lulue, o ise kakalo, o ise pepese, o ise launga, o ise oe kāla i whinga ngalo le tu. E vai le kalanga i le bobuko nito non tapu suma lua. E kele me alofa, a e kasi ale aunga, o le nganga pa ia vi le tua. Ai awangi fa mawonunga ka kala nga ese fa malolo mai ili ka ngaka e faia ia me o deliverance ia me se ka ngaka ka kala i perfecam e kukusa uma pe ia o kingo le lima o le vai o le maka o karing o le mele ka faia le issue le ka faia emphasize people who influence wa afiola to loto le to fama maole mai atoe e ke manga o mia o ke manga o mia ai wo foi lang e makavale ai but remember remember individual purpose is always fulfilled within a larger or corporate purpose amen o le ke leo le mafuanga o le manulau tipo le mo mitinga le atoe e mafai o nga fucking o inga makaungu sa kaunga le lei pe a fai e ke mga o mia e ke karia inga iska ngaka ia o lako ko mai whapkoa. It is very important, vital, that we work with others in making our vision a reality. Amen? E kaua ke. Ai le sila sai. E la le si sai to le mea.
pe ai kilo la ile me le nga fai la uri ka ua le ne mia ongo pe mai o lai fai le ngaruanga ai fe aua ko ka ka sang palaka ma ko via ma nge sembo le ala ta uri ngo foi samari fe aua ko le uri nge mia e sau se la ko kalongo o se o challenge o la ko roko o le uri nga opposing nge o lo inga la kala ye man ko ye ka nga positive makaka negatives iso se kai me fakula e me la vision. Not all people, lako ke supporting au. Al melale kawa. Ya e makala ye. Because ye foi ka ngaka influence lako loko. O aku le support positive. E foi ka influence lako loko. O aku rola ia. Ka foi destroy le nga le fa. Ora la le me mga mia kai mira. Ya pipi i lo loko ile tua. Inga ia e maua ile le malosi le aka mai ma le mana e whakingo e ngalunga. That's why we need the anointing of the Holy Spirit all the time, because the anointing of the Spirit of God gives us the what? The power and the strength, the wisdom, the knowledge and the understanding. Why vai? Me e fa me e fa ba ku fe awala uri ya game. Dia, tau ka ko fongo yo ile. Io ile falo ile rumo rumo yo falo la ingala io le malai. Tau ka ko. Pe melhor kala ngemia. Why me leave the job le polo ke le la mena ku ya wo ku ka ku kalmo. O le wo ulo le ya le mere yo ko lo. Wo le hanga ko lo. O challenge ko lo inga ngale. O kala la uri fe me. Aku oi aro pe ku ama le pele i le pa ele i fa pe ngale me nga ye le pa le ko kiki se furu ko sanga fai ole kala i ngale lima sulu aso nga fai nge mi maka loko fa kasi ngalu lue fa kasi e pongi ma support nga ngale la me nga ku mai makwa malosi so recognize eva ai le lima tanga i le i ka ngaka o loo a fia o lako o loko i le tō whama mao po o le manu lau ti o whatuina a o se moi mitinga o leo loto inga ia vi ia le atua ma manu ia le kāresia ma le atua ai e kilo whanai resi sai langa iei ka ngaka ia koe whaleanga ngaru o le ki a polo a ia ma langa vae ngā au ngā oi pasi whaumakia o le mea ngā e lako so se mea lava kako ke whaia mo le ali. Kako ke whaia mo le atua. So se mea le leia kako ke whaia. O le manga o ngā ia ki apolo ia whaleanga. O le ale me manga ia i le wa ai ki apolo le anga. O le afo le mea o kako uroa le anga mai le ali. I le kako wa ai whaale anganga iai. O le manga kwa ki apolo ia le le. Me ia me o ka anga makui ngā ngaungo le o langa. I whawhia fianga leo langa ngei i le ai ar ki apolo ma kwa manga iar meang ai whango ai o kako wanga ai a kako mai foi la e whaile ngā ruenga po se por kalame whalea nganga o se revival service ia mai se o se po se mafukanga kakalo o se saunginga whaola ola inga ma mea uma kako ke whaia moreri i le ai ar ki apolo le langa e le kai ma ngā or ki apolo e whaea ina le fina ngalo ma le suafa o le ali. O longa manga onga ia ka lepe la ma le suafa le ia ongi mangu malo inga ngia nganga. Ia folo uma kwa yanga ia ngō woko umai seuri. Ai lor fi ngalo ngā le tua. Ia ne tōru mai upa sumbalongo pe o ngā lau ilo for God so loved the world. And he gave his one and only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have an everlasting life. Vai le makau kia ma le maua lunga o le silasila le atua ia te oe mauma tātou ma le lalolangi ako ia auangi i whango stasi e whātutua i le suafa o tali tonu le suafa le pape ngāla tātou ia e va ai ai ma silasila iai i le tō whama maua au maia le atua ia te oe ia influence ai loto istangata o ngō mai le feso soangi a kako. My last thoughts for you this morning. Remember this. For any vision that you have, God has people prepared to work with you.
and they will be a blessing to you. Amen. For any vision that you have, God has people prepared to work with you, and they will be a blessing to you. So se tō whama maola mai au mai ele li ia te oe. Nā te sauni e fwoi matangata ngā ruru e whātasi ma oe. Mō le whātaunu ina o le nā whamoe moe. Ina ia vea ma whamonianga mō tangata, ai mai se oe, ai maua lunga ai le vi inga o le atua. Amen. May the Lord bless your hearts. Recognize people who influence their hearts because of your vision. People with positive thoughts, but not those who have their negative thoughts against you. Amen? Yes, the leilo vai, ya le leilo mafofau, ya le leilo loto. Ngāra vai upule upu ngare la kamai ya la ka oke makavalea. Ya la lau vai, I kai mingi, langa ua pei o se leo ngā kangi ki Apollo. Soro wakai ka iau soro. Su se mea ki sa ia. But for us, o tātou a wala wina le tua, be alert and be sensitive. Yeah, may the Lord bless your hearts. Whaftaita mahale nei tai au, mo fōile nei whasiri ngā malosi, mo I mātou I la mātou au nanga, wana mātou fōlaunga whaau au I o la mātou tutano. Ia vi ia la walau suafa Yesu Keriso, I melele e tele wa e whaia. E maise le awa no whatanga ina I mātou, mātou te au na matau tua ia te oe malo. Ia, whamanuia ia o ngā lulu e lene yaso, e au patiu te mga ruenga I so si tū, ma so se tafo le lalolangi. Ia whape fwoi nei whanau I a onga, manisi ua whai malo longa le rei taimi. No e wasai fwoi le amatanga, o le nā kuata o le asamalia. Ina ia whape nao na manuia, ia ai maise la lātou sa I linga. Ia I lo suafa I o la mātou tāno le ata māle nei aso. Ori tia la mai oia ngā kupa ia mea uma. Ina ia I oi mea uma I le vi inga o Yesu o mātou o li, o mātou whaola. O e ala tu I la mātou tāno. Amen. Amen.